why nanaunitan tabugaros hemuna sisany why Ikeko mafy lavakatso maintsy digana namonatsy ake fotsikarany fisarana ny ranomasy ala elo noho ny fitiavana amy toetr'azy tatidy nanaovambeloma farany oro fonao manendrika ny lasa satria manembona nyleo fotoana zay nirana izy ny alolalana natsonjana arika tsy nampitandro nafalasisy nandao ny havana tontolo tsy hita maso fianakafondray no misy azy efa voasoratra ka tsy afa manoatra tsisy adson fa ny ao amboniny mandadraka lasisy tsy very fana fa lasanody hanekoatra vaoatrany lela ny teny hoe azakivy nanendry fotsy alahelo androany efindresy fotoanany mametraka tsy maintsy ho tafasaraka na tsy mifakafoy ary tsy misy tonga lafatra oke tignana farany amy lalam-piainana eto antany fahafatesana any amy tontolo afo manomboka indray fiaina mavaoana kiray fantatsika fetatany zany fiainana voaloha de nianandantrany zany fiainana faharoa setra-piainana daolo zany tsy maintsy lalovana farambola eto atany kosy anao de fandalovana mampandre anareo ny olo mankana efa nandeha lalana iray paradisanafo be ny vatana navelany ny fanahy nefa sambatra de zay nambaraka anao rehetrany fotsy miangatro rabato avany andany zay ny lahatsy asanjara eny ampasana nanaovana velomanazy farany efa any andanykizy ka za manay anareo tsika vovoka de mbola ody vovoka raha teo raha masy alahelo no mameno ny fo fa efa nody mandry ka tsy afaka ny fo de nazy arongo tonga de ny atsika mbola hoavy tantara efa voasoratsy fanjara alohany anazy tignana farany amy lalam-piainana eto antany fahafatesana any amy tontolo afo manomboka indray fiaina mavaoana kiray tena mafy tokoa le reto zany hoe fifandaozany zany nefa tao ahoana mofa zay le fiainany eto antany rehefa misy ny fiandohana tsy maintsy misy ny fiafarana tsisy hoefa zay le lahatra nataonjanahary mavesatrany fo tony vatompolonga na malemy ny fanahy ary ny saina kotorovany raha mandinika hoe maty zany midika fa hoe fongana nefa tsy maintsy ekena satria dingana lalovany mahereza ozy iza rira lasy ranabavy efa ho ampotsika foana izy na tena andisa hady ah arak'ilay fiteny hoe tomindalany enazy na tsony ray ody aminy izy ka tsy maintsy modomandry tontolo renatsika vovonaina ny mametrika ny zanak'olombelo na mandalo fa tsy mitoetra tadio fa mbola ho avy lay fotoana tsy voafetra any amy tontolo faharoa ambo ipiaona ny rehetra tignana farany amy lalam-piainana eto antany fahafatesana any amy tontolo afo manomboka indray fiaina mavaoana kiray zaho mbola mino ary komananteny findray androany ifaneny zaho mbola mino ary komananteny findray androany ifaneny